ننتقل مشاهدينا في هذه الأثناء مباشرة إلى سان بيدرو في كوت ديفوار لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس. Every Africa Cup is difficult for us. قصة المنتخب المغربي في كؤوس أفريقيا هي دائما نفس القصة. نحن دائما نأتي لخوض هذه المنافسات من أجل الفوز. الماضي هو الماضي، لدينا منتخب. إشكالية واش كتشوفوا بأن اللاعبين بيناتكم قادرين على تجاوز منتخب جنوب إفريقيا؟ مجموعات الآن ننتقل إلى دوري 16. إذا أردت أن تذهب إلى دوري ربع النهائي فالأمر ليس بالهين. عليك أن تبني البلاء الحسن، وإن شاء الله سنكون المسألة متعلقة بالحافزية والدافعية، وعلينا نتأمل في المستقبل. شيء مهم جدا أن نتأمل في الحاضر والأمور الحينية والمستقبلية ولا نفكر في الماضي. Aussi le fait d'avoir beaucoup d'humidité de chaleur aussi كتلعب في la lucidité ديال اللاعب، le dernier geste, la concentration. وفي هذا الشيء اللي خصهم حتى هما الدراري يخدموا يتادابتاو. علاش la chaleur quand même c'est un élément qui est important pour la concentration. Même les erreurs défensives, on a eu beaucoup d'erreurs défensives à de la compétition qui sont sûrement dues et à la chaleur et au manque de concentration. On aura moins d'occasions, il faudra être encore plus efficace parce que la seule occasion, il faudra la marquer. Il faudra faire le moins d'erreurs aussi défensives. Donc voilà, c'est un tout, c'est un équilibre. Les كنخدموا عليه, que ce soit à l'entraînement ou à l'hôtel avec les joueurs en discutant beaucoup et en faisant beaucoup de vidéos. مغربي من هذا المنبر كنبغي نشكر السي وليد الركراكي على الثقه اللي وضع فيا. كنتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديالو. جمهور كوت ديفوار كي غنقولوا شجعونا على قبل، حيت هما كان الغرض ديالهم باش حنا نربحوا باش هما يتكاليفاو. حنا جمهور واحد اللي كيوقف ورا ظهرنا ديما وكيشجعنا هو الجمهور المغربي. كنتمنى ان شاء الله غدا يكونوا بكثره باش يعاونونا باش نسال الله نتاهلوا مجموعين. Les détails, les détails, il va falloir être concentré, il va falloir bien débuter le match, mettre de l'intensité, mettre du rythme et jouer à notre meilleur niveau. D'abord, on n'a pas le droit à l'erreur. Aussi, récupérer aussi, parce que les 3 matchs, surtout le match il y a le 14h mal Congo, il nous a pris beaucoup d'énergie. La preuve, les blessures d'Eba ou Chenotra. Mais on est prêt. Et j'ai 27 لاعبة وديما قلتها كنثق في اي واحد اللي كيدخل، وديما قلتها ملي ما كانش واحد خصو واحد اخر يبرون لو رولي ولا يهز الرايه ديالو ويدير الخدمه ديالو. وانا كنامن اللي غيدخل غيحتل الاداره. Mais même si c'est vrai, pour moi il y a aucun souci. Il a pas menti. C'est une équipe اللي ربحتنا. واش يقدروا يربحونا؟ il a pas menti، يقدروا يربحونا. Si les déclarations sont vraies, stage, on a souffert, le groupe, le Haktiaoma, ils ont souffert, mais nous on a eu 2 victoires et un nul. Si c'est ça, souffrir, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement souffert non plus, mais on a beaucoup de respect. Moi en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe. On a l'humilité d'une équipe 4e mondiale qui sait ce qu'elle a à faire. On est en mission, on ne veut pas perdre de temps parce que depuis le début qu'on est arrivé à la Coupe d'Afrique, il y a des polémiques. باغيين يخرجونا من لو كونتكست ديال الكره. بدات مع وناحي، بدات من l'arrangement des ordres contre nous. On a eu plein de choses qui ont montré. Il y a eu une suspension pour l'entraîneur qui a été annulée heureusement parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu. Donc du coup le Maroc soi-disant qui est protégé, elle a eu un entraîneur qui a pas été sur le banc alors qu'il se concentre que sur nous-mêmes. Et d'ailleurs je voudrais remercier la CAF, en profiter, surtout la commission d'appel, parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu, puisque la raison de la première suspension, pour qu'on ne soit pas dans des allégations, c'était pourquoi tu as retenu la main du joueur et tu lui as dit regarde-moi. Donc pour ça, j'ai pris 4 matchs, dont 2 matchs fermes. Heureusement, à la commission d'appel. Martinet pour Canal+, coach. أنا ممثل قناة القناة بلس. On va dire entre guillemets, quand on est demi-finaliste du dernier mondial face à une équipe يقال وأن هذا اللقاء يعطيكم أسبقية في ضوء ما حصل في السابق. Tout d'abord, on a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud. نحن نحترم منتخب جنوب أفريقيا. Après le mondial.
هو المنتخب الأول والوحيد الذي تفوق علينا بعد ذلك التألق في منافسات كأس العالم. أنا لا أريد أن أقول إننا المنتخب المرتب والاحترام المتبادل بين كل المنتخبات. أنا على يقين وأنهم سيشكلون الصعوبات الجمة بالنسبة لنا. نحن أنهينا متبوئين صدارة المجموعة. الكل تحدث عن المباراة الأخيرة ضد الكونغو وطرحوا الكثير من الأسئلة، ولكن أيضا هذه هي كرة القدم. طبعا المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات ساعدتنا على الوقوف على مكامن القوة والضعف. ما حصل في دوري المجموعات مكاني وزمني مختلف، ولكن طبعا لابد من إيجاد كل الحلول من خلال اختيار التشكيل المناسب. Bonjour coach, Medifo di Bein Sport. Alors أنا ممثل البين سبورتس. سؤال يتمحور حول حكيم زياش. يبدو أن لديه إصابة في القدم. هل ستجازف بإقحامه في التشكيل الأساسي يوم الغد؟ وماذا عن إصابة سفيان بوفال؟ عفوا، سنبدأ بسفيان بوفال. كان انتهى بالنسبة لسفيان بوفال، يأتي إلى الميران وحدثت الإصابة في الميران، إصابة خاصة بالعضلات. ولكن اليوم المسألة معقدة جدا بالنسبة لسفيان. أما فيما يخص حكيم زياش، حصلت له ثم تنتظر المجهول. إذن صحبة الطاقم الطبي وحكيم زياش ندرس كل الأمور. نريد أن نجهزه لمباراة الغد، ولكن القرار سوف يؤخذ في آخر دقيقة، لم أقل في آخر ثانية قبل المباراة، ولكن مبدئيا لن يبدأ المباراة. إيمان بوليد إدريسي، شادي اف ام. عندي دو كيستيون صراحة. الأولى بغيت نعرفوا أكثر الأخبار على يعني الحالة الصحية ديال المزراوي، لأنه شاهدناه في آخر يعني التحضيرات دخل مع المجموعة. لا كيستيون الثانية هي شاهدنا جميع المقابلة ديال آخر يعني التحضيرات دخل مع المجموعة. لا كيستيون الثانية هي شاهدنا جميع المقابلة ديال المنتخب المصري، للأسف يعني ديسكاليفي. فواش هادشي ما غيجيش يخلق يعني واحد الضغط عليكم نتوما أكثر، سورتو أن العالم العربي واكثر يعني اكثر العالم العربي كيتسنى يعني الانجاز اللي تحقق في قطر. واش غادي يتعاود ان شاء الله؟ شكرا. Voilà Mazraoui, alhamdoulilah, Maramara, Halikan Gulkom, on est sur de la planification, on essaye d'être le plus logique possible. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué notre choix de ramener Nosser, mais aujourd'hui voilà, il est opérationnel. Donc le plan qu'on avait mis en place a pensé qu'on pouvait passer le premier tour Bla Nosser. Eh ben, alhamdoulilah, Nosser il s'est entraîné normalement, il est apte. Après, est-ce que Raibda ou Eshmaradi Shibda, ce sera le choix d'Yali. Mais déjà, je voudrais remercier Dreli qui a Khedma, Anna Mohamed, les deux premiers matchs. Il a été fantastique. Atiatla al-Makhset, allez, Blora Diali. Une question. العربية ديالي ما تزلقش تقولوا مي سي با Oui. C'est pas, j'ai pas fini. Non, merci. لم أنهي كلامي. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. ليست من الأشياء التي تهمني. أي واحد عنده le chemin dialo. Bien sûr, on était déçus pour eux parce que Kepra Khotnam, on était aussi content pour le Congo. Moi, je regarde le Maroc. طبعا. ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على الأعراب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقولي. On est dans une compétition africaine. نحن في منافسة أفريقية. Justement, par rapport à ma suspension, je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. طبعا في الوقت الراهن لا يجب أو يجب أن نتحلى بالواقعية. شيء صعب ما حصل لمنتخبات شمال أو المنتخبات المغاربة، ولكن علينا أن نتحلى بالواقعية. كل الفرق نتعامل معها سواسية كأطراف المشط، ونحيي أيضا وصول المنتخب الموريتاني إلى هذا المستوى.
Maintenant, nous, on est dans notre mission. نحن لدينا مهمة واضحة المعالم ونحن نركز على مهمتنا ولا نعير الأشياء الأخرى أهمية كبيرة. السلام عليكم. عادل رحموني، مزيج بين الفرنسية والعربية. موقع ماتش بريس. وليد، سؤال مباشر. في التصريحات ديالك السابقة في المؤتمرات الصحفية هنا كنتي صرحتي على أن غادي تشوفوا واحد ليكيب أخرى في الدور ديال الإقصاء المباشر، سيرتو انه في دور المجموعات كاينه حسابات باش نجمعوا النقاط. مي بور لو مومون يعاب على وليد الركراكي انه في لي ماتش كيحترم المنتخبات بزاف اللي ممكن كيبان مع مرور الوقت بانها في المتناول. واش غنشوفوا وليد الركراكي بطريقه هجوميه اكثر بشجاعه ضد المنتخب الجنوب الافريقي اللي غادي تكون مباراه قويه؟ بالنسبه للسي شيبي، انتم كلاعبين كاينه الخطه اللي كتعطاكم في المستودع الملابس قبل بدايه المباراه بيناتكم كلاعبين، كاينه اضافات كتقولوها بعضياتكم. بالنسبه لكم مباراه ديال جنوب افريقيا واللي كننتصر عليكم رغم انه كان المنتخب مؤهل، يعني ما غنعتبروهاش مباراه شكليه، واش كتشوفوا بان اللاعبين بيناتكم قادرين على تجاوز المنتخب الجنوب افريقي؟ قادرين. كنا ضروري خاصنا مدرب حيت هو اللي كيعرف المجموعه ككل. حنا اللاعبين بيناتنا كيف قلت لك كنطبقوا التعليمات ديالو، وما كاينش كيف قلتي ماتش ساهل ولا ماتش ماشي ساهل. حنا كندخلوا اول حاجه عاجزين على باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، هذاك الشيء اللي غندخلوا غدا ان شاء الله، وكنتمنوا الله التوفيق. Question. Donc, d'abord la question شنو هي زعما autre visage. لا، الفيزاج ديال المغرب هو هذا. انا ما كنفهمش 7 points sur 9، 2 victoires. وجه المغرب لن يتغير. 9 انتصارات من واقع 10. Le Congo qui élimine l'Égypte. مباراة ضد الكونغو، والكونغو أقصى المنتخب المصري. الكونغو ليس بالمنتخب السابق وأننا على طريق الصواب. ما الذي سأغيره؟ هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى التغيير والتحسين، وكل منتخب يود أن يفوز بواقع 3-0 أو 4-0، ولكن في هكذا طقس وهكذا رطوبة لابد أن نتحلى بالواقعية. الكل يشتكي من نسبة الرطوبة، وأنتم كصحفيين أيضا لابد أن تقوموا بعملكم الصحيح. لابد أن تذكروا الأحوال الجوية، ولابد أن تركزوا على القيمة المضافة للاعبين في المنتخب المغربي. صحيح لربما يجب علينا أن نتحلى أكثر بالطراوة البدنية في ضوء هذه الأحوال الجوية والطقس الصعب، ولكن أنا راض. Ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette CAN, Inch'Allah. أول حاجة كندير الفرق بين لي كومبيتيسيون كونتينونتال بسان داون، وما عندها علاقة سان داون هي سان داون. حنا هي المنتخب ديال المغرب. غنعاودها، سي une équipe qui a des certitudes, qui a des habitudes plutôt que des certitudes. Voilà. C'est un huitième de finale. Le huitième de finale, ملي كتشوف الغيني ايكواتوريال ماركات 4 بوت مع الكوت ديفوار وهي في huitième de finale كتقصى. Il y a aucune type opportuniste, c'est-à-dire qu'à la moindre occasion il faudra être efficace, et peu importe qui est devant nous, que ce soit l'Afrique du Sud ou peu importe, on est concentré sur notre objectif et sur notre style de jeu et sur ce qu'on sait faire. Chili qui est emni. Et après les chiffres, les déros, marca, le groupe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle compétition.